وقتی دوری خاصی کن تبی دوری خی بنوی راز بیتن دا آخر راوستی بهێزا دەست و باسکێن خۆ شەڕێ بەرهەم ئینانە باشترین جۆرێ برنجێک کوردی دگەل vê zeviyê dikin ده برا ده خوزیخ کن ده ساغ سری من ئەحمەد مەحموود جۆتکارێکێ قەزا ئەکرەیە دگەل بەراو پسمامên xwe ev zeviye bi 12 milyon û 500 hezar dînaran bi kirê girtiye bo çandina birincî cihê nîzîkî sih donemên birincî ye salane birincê şeşmehî diçînît parsal bi tenê 20 donemên erdî çandibûn lê ev sala zêdetir lê kiriye والله لا پازدەی مانگا پێنج دەست بیکەن هەتا سەری مانگا شەش لەوێ دەوێەوە ڕایگیرن سەرکو بیشکەن احتمالە وەختەوە ئەچیتە نابیتێ بیش بیتە ئیج جوان نابی والله هەردێوێ بەیار بیتن و شێمیای تێکەن و مەسرەف لێ بکەن دێ جوان بی جوانترێ بی دیما کە ئاواوێ باش بی یا کانیێ بی مەسەلەن یا بیرا بیتن باشتریشە ev sala çandina birincê Kurdî li Akirê bi rêja sih ji sedê zêde bûye berawer digel parsal par 6000 donemên erdî bi birincî hatbûne çandin lê ev sala pitêrî 9000 doneman e cotkarên Akirê birincê şeşmehî bi pileek sedrî û tihalif û çend corên din jî diçînin تقريبا حسنوا ذا صار ما بسولا ما برنسكنا صار سبو صار زيتركن بس هر لسه المي جرانا تغار بشاش مليون أشاش وربع كابين زنيفا برند شيء ميافي برند خدان يفي خدان كباش اللي بكان برند بزحمة اللي بخدان كني تلا برند بزحمتني ek ji hokarên zêdebûna çandina birincê Kurdî ev sala li Akirê bo bilindbûna bihayê wî dê bazarî da vedizivڕît bo her kîloyekê 1000 heta ku 1500 dînaran li gor corê birincî zêde bûye her li werzê dirîna wî li payîza parsal û taniha یا که دم چاندنا ورز چاندنا برنجی کفته پشتی ماه رمضان و پیروز اولش که کار تکنه که گله که سرکی هبول سر جوتیار من دم کار کرنه دا و هکاری توی اول ود گرفته بک ریج بارانا اف سالت گل پار سال گلک باشتر بول دبرامه و هکاری سی اول بود که ریج یعنی کربیجن نرخ برنجی بیانی بلند بویا برچاف ورگرتن دگل آن براورد کردن دگل برنجی می خوبالی li gor amarên Wezareta Kişt û Kala Herêma Kurdistanê ev sala dihête çaverîkirin 25000 donemên erdî bi birincî bihêne çandin û berhem jî nîzîkî 8000 tanan bît. Nayf Ramazan Rûdaw Qeza Akirê